point hi mai ni ruk thole ni nia National Football Championship Mizoram Under 20 team te Rainpur Chhattisgarh ta ke chok dona team pi chenna tukina hian kan han nei don ani tukina hianin coach tele manager te assistant coach te nena tangin an thule la te po ngai thlak te po tum buk taila thome tun pathian ni lom tur a hianin Mizoram Chosan an tum kha ani a hei team official te hi manager lan nun sanga bet themania coach Echelrin Dikabeng noi assistant coach ti la than plunga Republic video lal engkima ITI veng te ania halaya kha hang soi masa le bok ni sela assistant coach ti la than plunga Republic veng am che dan chuanin ti tua ti la kan thela zo gome oma ani zona tlem te zo pain player ho hi introduction te po kanan nei tur angai taila chuanin hei ti tu national football championship under 20 a hianin tun lo hi voi za kal na nge tuni ka pe khatna Mizoram team ma chuan ani chu chuan ani Mizoram team a lo fe chu sum chim na hianin enge han champion emo kha tenga han ti thadona angchi kha in nei to em le nei lo 2005 6 le 9 ha kal to ma sakan la champion lo de ani chuan hei tuna now te ho hi ni han practice na kha arei ve to ta hianin an mani physical le mental champion thei tura din huna ding ni hianin i huem moya chan chu open trial pok ko loin district atrang wata pathum che kan ne nam tir ta chon a khor thayang jong hi chu kan khor thai vek an reliance thengpon counter secretary han reliance thengpon bia chu te khut to ngai khor na sa no player pok kan jong na sa tu the post squad kan an ta chu kan thaka chu te khop chu kan trang ani hei aizol lampang beng hi an dam na to kan sia lang puin thingtlang lampang hei team a hilaya ron khel te pok anin kan sede uthoma rena heng ho hi an ron kal khom hianin hilai hianin han riak nge khalai kha ite karma sahan no tram mande trang khan kar khat kan rika residential hilai rajib hilai rajib ka khen chu kan rika kar khat kan rika ni aizol hi tam lawa bu thlaka eme phoi tu te po lom tu concentration chu rian tu ne lo po hi pumaru te kan senior advisor te hoin ni rian tu tempe impact saka na somane me saka impact saka tu de khop chu kan thang tu chu ani chu chuan kha kanan zona om thei chu ni mai sela chuanin na pang hi kan player te hi an mani introduction hin nei don tai lam hin nei puila tero ram chani kan thia dan tu chon lunglei zo bo ka ni ai lik po khel to ni ai lik po bek cha to yo sim han ta ani hi kan senior player ani ani hi introduction pese le ram cha introduction ani ram than tang ta nang ani han king sela kan hing chu joel bi ram cha ani lunglei zo bo khwa ka ni tu na salem ve a hom mega Aizol FC comeback to keeper coming to Gabriel Vil mo tsala kanya plus si tupui veng kanya tu na kuli ko na ko same ka son Aizol FC reserve team khelme goalkeeper coming to Michael Bek sangania kang bu khwa chuan Aizol kanal venga ka khosame ka chuan tulen cha Maria ka khelme ka ni midfielder ka position coming to no som to ania lungai zo bok khwa ka nia chuan tuna tui ko south khata south da cheme ka chuan ka position to left back
Coming to the short long ania. Darjo Korania. Tuna Isol Boom Konano Mera. Tuna Isol Academy ma. Forward. Coming to Stephen Ngu chuan moya nia Siachi Bazar Veng. Chuan tuna hian ni Portland Venga Kosamega. Chuan Rounders Punjab FC a tuna reserve team a Omega. Chuan position 2 winger. Coming to Dantes Scalar Shed Puya nia. Korulian Kwa ania. Din Tarvenga Kosamek. Kanan FC a Kera ka position 2 midfielder. Coming to Laldong Zola nia. Sampai zot lang Kosamek tu hen. Chuan tuna hen Bethlehem Veng thanga. Kosamek boka. Chuan Isol FC reserve team. Position 2 center back. Coming to Siso Mong Puya nia. Chuan in Kompui kan khoi Kompui Veng lai nia chuan ai Isol FC a Kelmega position center back. Coming to Mesaksi la ring hadania Lunglei Electric Veng. Chuan tuna hian khatla sauda kan Omega e ka position 2 forward. Chuan ka khatna chu SOS Club Football Academy Lunglei. Check. Coming to Ngu Samania. Check it out. Ko kan tuna hen ITI ka Kosamek forward winger kan ye chuanin I ka khelna chu SOS FC a. This is okay. Coming to the Ramania, I saw them from Zaintarakoma. Midfielder ni come more FC. I think so. Coming to Keller Ramania Champai Veng lai midfielder. Coming to Evala Chachua. Champai Veng lai tuna Reliance Foundation yang James Kelmek midfielder. Coming to Fredil Rokimania I Trompu Veng thra Koma tuna hian Isol FC ka khela position 2 right back ani. Coming to PC Pazola nia. Receive Trupui Veng. Tuna Isol Veng a Koma Isol FC a Kela. Position 2 forward. Coming to Jonal Reno ania si ha mi star Veng ani. Tuna hian thakthia ka cheng mega. Chuan defender position ani. Mizoram team dengan manager lalu sang anuna ani hi Bethlehem Veng om ania national culture hianin hei how takshin maya MFA te point man boy puya chutang chonin player te Isol ami chu tamlo jok an ne wangin khangteng ho han thlena tur le thil sang sanga sum le pai chung changa te pokhan hau taka chung ting la ya chuanin sum le pai ya hianin engteng takin nge he association lampang hianin eng chin hi nge an boy pui cheu ti la ya kha ama saimen the chuan national tournament sim he sub junior atang senior ami chela mi pathlang hen nita MFA na boy pui vek ta chu AFF ina abot sai hi nita chumi tur chonin residential camp kan nei emo lo nei hian tle min hau tak deuh hleka kan nei lo hian tle min a ji om dewa chu ti ro chuan residential camp kan nei lo po hian ami state team tur enkol chum chu hau tak khop mai sum le pa ya po alo bera tam thayang beren chu taila cheng noi li borvel ti chu vai khat jin chonan kan mang nge ya atlem bera noi thu mi chu kan seng nge ni ani cha chuanin holam kallam flight emo ni se flight lo polo ni se kha tau khanin ni telvek tina ni mo telveka ti mani toy chun ticket thi tau du khop maya antinan flight ani chuan lo bera noi khat atanga noi khat singa borvel hi kallama anita a chu holam pang hi chu ticket lak lok ki thil ti the ni lo wang hi tikang kan chak lo wanga kan champion ang champion long ti set lo wang hen holam chu boi thak du khop mai ani chuanin an lo champion emo lo champion lo ta po lo ni ta sela chung tenga chen hei player te tan hian enge ham thanna khang teng khanin awm ve thei dan lai kha nyan soi sak thei chuan champion hi chuanin ami Mizoram State Sports Council ina incentive ke sawata sematin hi SOS zokani cheka saisol hi ka an dong thaya in sub junior senior thang ina nang loba
tin chu ti rol chuan ya fe phatang po in ham that na tlem tlem hi chuan dong ve tin national khel hi that na ram chu players atan hian All India Football Federation a kan coach te hi amuna hen an om ni nge ya chunga tha an ti hawa chu India game zom tu te po hen an thlang thina tin championship sim hi alom oma tin sum tam tak aya ming that than jok tu ne wang kan ming that na kha alom om chum chima tin state in elda lienber state dong hi in elna ni awang hian champion ni chum chu lu khop mai allo ame ani hei Mizoram hi group engange kan om chuan an group omna hian tu te ho nge om ti lai kha ben sei sak te chuan Mizoram hi group D ya kanoma Tripura Maharashtra Madhya Pradesh Jharkhand le tini Mizoram kan ya group khata panga kan om ani chuanin engting nge Mizoram kan match kan khel match don khlai kha tini hian mi som pali kan first match kan khel dona Tripura kan khel ma saberanga adota Maharashtra Madhya Pradesh atobera Jharkhand kan khelanga ni som pali som paruk som paret som ni ani chu kan group match kha adar za bela kha fixture kha na thiat them kha la khe thei che lawa kan thlen huna managers meeting match commissioner hawa nei le chau tur ne wangin ta chu chiang don chau ani le alo amen chuan ani engting nge aizol chosan in han tum deu chol ni som pakat ahan aizol kan chu sonanga chuan aizol tangin lengpu tangin kalkathen kan kanga kalkata tangin Chhattisgarh lam kan pan le do ni National Football Championship under 20 bi ka khan he nau pang thoi khani zukal tem kha thum chimin lakal chi lawa kumin hi under 20 hi ati thar deu sim chimani ya pe poina ani kum kha voi khatna ni kumin hi voi ni na ni ani kuma khan manager khan puar dia na thel dia pe secretary te coach sar te da coach dampu te hote an kala semi final khan dali kan he lawa chu kan den ni ani tuna kan naute he kan player te hi mu dana hianin han champion thei tura theina nei hian mu nge khalai kha I set china kha mu dan ne tuna hen kan theina jong som kan mang chuak ning ka sia kan training te po arei to kata angren khop maya national input se na tan chuan champion theina khop player hi chu kan nei ning ka sia an ma ne hian theina sang ta ka om in ka sia alo ame chuan ani hei kan player te lamemo association ne lamte poni sela hetang hianin tunaya thale zual le mason le zual thei tura tlak cham emo ama ka son the tura ta na engemo han sui du mo tlak cham kan nei point khatila ya kha nei chuan mi han sui sak le lok te ne tlak cham te chun tlak cham mi kan nei lawa an du le kan mo te chu MFS voi tu te ne na kan thena anin min ngai to sak zela tin Mizoram hi kan wa nei na pakhat chu state dang te poni thawanga chu ti ro chuan sport lampang mason na le thang dong tak ni via na thokau kan ne wa ngem kan wa ni thok maya training kit te yang polo shirt kan tiang te jersey te thon bekin kan dong Mizoram hian tin han mason na tura chuanin ke mani hi ani deuh maya association ang chun ti thei bak hi kan ti ve ni in kan in china engma hi football ani to hi chuan sum ma om lo emo football lampang hi kan ngai to ma support ta chun sum mi local ve zel ma in kan sia alo anu na hun thata pe ka wa alo me thei to alo me hei ma Mizoram under 20 team te coach larin tikamar ni hi veng noya kan thia tangin veng noya om ania zona tema zong kanan zo tanga chuteng chonin an hunte kanan mangdona ni ma saberin kan zona pakhanna tur tan chonin hei national under 20 championship hi hei coach atan hianin boinia in oma hemiatan hianin association lam hianin hetia coach tura han than nia isia takha min sil thei chuan ma saberin nia ke ma me ron thlang hi kalom khop me association chunga po min thlan chan tak hi
kare thiam chi lo wa ka van nei wang ani ka ringa chan chu member kan tam to course license nei hi chang ji han coach tak tak jinga ke ma mi ron tlang ka van nei wa ka ngai me tin senior level a hian Santos assistant coaching ka local to national kan assistant coaching ka kalboka non senior women record kan siam tum khan in assistant coaching ka kalboka a hun ve to ati anti te poni ve me thei ka lai ka van nei wa ani chu pu ve to re ni chu ani chu ni ani hey national under 20 championship hi tun lo hi kal to nai nem ala kal lo pa vai khana durani tha challenging khop nei ani chu Mizoram kha group D akhanin kan han omani a te chuanin kha ta khanin aram angjong chong ram som thum paruk kan om tina ai ania te chuan hei Mizoram team te nan hroi dona ta chuanin kan group stage B ka hianin group DB ka Mizoram akhanin han hupur pi ka kha inem an team a hian team dang kami kan group B ka khan Jharkhand te Tripura Maharashtra Himachal Pradesh wa khan an game hi kan jong thina en tur hi atam lu tuk lawa han hupur tila football le achuan ang kim thleng thei nia hupur tu mai hupur thei lawa da san thei lawa da niam thei lo boka chuwang chuan kan thei top kan chuanga players te an thei top ban chu boka thei top coaching staff tenen thei top ban chu tlanga hupur angjong ka chuan coach san chuan hupur an ti ka chu amoi chi longa amaro chu state dang hian man son ve to em awang hian ya soilok thei lawin ka hria thil thleng tur kamo ani chu chuan ani hei training kha eng ti ka tang nge intran kha lai te kha march ni som ni pania trial kan neya ta tang kan chol lo ani me kan tlang dewani chu tian trial kha kan thli film zela training pa ngai nen ti kha kan zoma karmasa khan kan kema kilai kian chuan ku tun kara tang hian tian training pa ngai kan le kan latlang ani chu march ni som ni pani vel tang khan ani chu chuan ani hei naute he nang mana ikothini na zona an ma ni theina mu dana hianin champion theidin muna ding ini muem chimchimin thalai kha nia na china kan soyang khanin atlang dewin soila azep tit angain ka thelawa kan first priority hi local thelawa nomnol ani chanchu antinang club lampang ai nan phallote atira probe bula kan ko an phallote ba ka poi ka tmm chu central way me te oma intervillage mun sang sa oma khang vel wanga pha hi nomani chulai chu apoi ka ti lai ania Mizoram team aya hitlai central way me te intervillage vela kan rilu pe kanom kha apoi ka tia he chu thleng to lo se in sem kher ngai lo po hian thleng to lo se ka tia chulai a chuan ma tong bi khi tun tru mai chuan tlemin kan nufol dewa anung te midfield keeper te chu kan pa ngai viwa ma tong hitlemin kan nufol deu chu kan team din mun tak tak ani azep tite ta han sai ha ka tum lem lo ani chu ani hei nia kha kan squad kha atir le tuna kan squad dan hitlemin danglam thet kha oma nang mana loril ru elo ngai dana kha han shet kan du na chu engwangin nge hei central oi me football tournament hi kan kumina hian kan thlen kumalo ni ve boka bang hianin oi me ta na hel kha kan du zong nia alan na lai kha eng ma chena kha na oma he Mizoram team a juk phe choya oi me mani vek ta na khel kha engwanga du nianga lange niang ti lai kha ngai to na alo i lo shet ve dan deu senior le tuni chu national 20 chu senior le lawa eta hi chuanin enge vengta na khel an thlang jok kha chu amak ka ti ni achan chu senior level a chuanin hlo kan duang te an duang ona riam te kan pe thelo ta ni fa pon an kalawang khan juk champion pon ni se sarkar an kan pe the chu to si lawa kalai khan local jing to tang khan kalle na khan omjiom to lo ta ni mase tun chu national 20 ni senior la ni lawa khatilai kara Mizoram team aya mani veng an thlang ka chu ke jon ka ngai thiam lo hei chu theng to lo se ka ti Mizoram a hian adik bereng achan chu ne hai Mizoram kam ti ming that theina tur bera chu Mizoram ta na kan kala kha kan kum kho soitur po kha ne na lai kha om ve ko la helai po hi thatna lai chu om ve thau maya khalai kha
อันนี้เสียทีมงดเราตูข้าอมจวงแล้วว่าดีไล่ค่ากันใส่เป็นตาเซแต่ช่วงนั้นนี่ให้มิโซรัมค่าซันเดย์มาช่วยซันดอนค่ะช่วยซันงาแต่ช่วงชุดดีไล่ช่วงนี้นังหมานี่ทีมนี่หมอเพลย์เต็มนังหมานี่บีกับค่านี้คันนินเลียไม่หมออังจีค่าอมกันน้องแม่tunai jon om lowe amaro chu groin problem nei te kanom vea therapy hin kalmek boka I an thia dangin squad ti som pare tania a boy thla khop maya player select bo antina players equation tina chumiza chu antina an mani elpui tur po anom thelo ni som pare ta ka chuan som paru ka ni me ta ki par pani ni wangan select ki na re me ma inliam po a thelo chu ka ni tun squad dai chuan som pare ta chuan chu wang chuan ni tuna inliam nu tuk chu kan nei lo ria groin problem nei chu kan om ve ama sen dam man turanga yang alo ome ani chu nia kha ganan zona om the chu ni sela hun thatak min pe ka wangin alom thu ka soi ni lom ne kama pubi zeta awma ani hi MFA lama kan foi tu ania tuna hian pubi zet he MFA hianin engang takin nge iom khame si MFA hian assistant secretary ka om ven alo ome hey national under 20 Mizoram ayo te kanan fe chok don ania chunga chun an training tiratang khanin akum senior khanin India puini khangan sia khala ya kha eng tiang ril rupu in nge han ria pu kha nang ma khani tui chil sim sim nge tilai kha naute kha ngai thalo riam kan sia khala ka eng ril rupu nge ria til tilai kha mai zona om thei tak turania om je chu MFA executive committee committee men call tu tur hi an ro mana tera chon manager tura rot kania amar chu khulam AIFF lamin he under 23 men's national football championship big regulations anon siam hian kuta kan khelna mun tur kha Chhattisgarh Narayanpur ania ta chuan Asrama kan thleng dona khelna lam accommodation problem wang deu nge ni an regulations a khan category danglo takin official si pathum chianon phalta sia chu wang chuan na pangjok tekal ro se katia mar ju ruat to kan ina kha nge ni tlan chiat san ka tum lova chu wang chuan kan nau te po akal tur ka hin non deu nak na ka mar chu pulan sang ka assistant manager tur ka manager na to bang che amor jelai tol chunga chuan a top thleng ka puyang cheu en puyang cheu tia try la trangin mars ni som ni pani try la tranga wani thleng hen hei kala tel puya residential coaching camp an nei pon ka in tia mange in kare lu pui thap ve ani alo le achan chu nia hei klema an throi tu te po han ni maula kong le lama chuan klema kuman senior deu te chu 100 lu em kha ni dek tak chu kan phut lem lo chu mo amara chu khala in peng na la ya kha aro pui le kan se tin ni hei kan player te hi nau pang te rol han ni ma sela an ma ni hianin enge champion thei tura theina nei ni hianin ICM simsimin ni an hei kan players te an thralum khop maya du tho chu na amaro chu tuna hen kan che thiat felo chuan champion na chance te po chu omin ka sia an ma ni theina ka win ka sia alo ome ani chu ani enge hei nang ma ni in real ball na le team in real ball na chang le han training tira tang khanin han soi bel doi mo MFA anglong po han soi du te nei chuan khalai kha hei ni trial la tang kha soi la mars ni som ni pane trial kan ne ekama ja tan local trip kha hau tak ko pa hamar je kan coach te le kan manager te kan soi tu dang ten players ke chu ka ombo re players ka sebak lowa ani kuta ka da dewa anin angan ngai tu na film tak nei anan thlang chok chawani ta chuan kan in real ball dan po trating kan players te abing takin kan nau te ho thu no me maya ngani pathian thu nen te kan theng to kan anin sual so ve thun o in an ma ni ho po an nung chang te kan an ena mal som tlak an min ka sia alo mong khom mai MFA lam ang po in alo mong min ka sia thei to pakhatia nia trial chung te kha rea anting an do thei tak mai tian top thengin
out of train kan line pai thajel chu ni maya in players kan regulation sense soi le tela players som pariat chu men ron tia chu mang chuan opposition way spoken in thana har kop maya som pariat ta chuan ngani players sen khat utility de nei te nga ya tiang chuan chu tiang apo chuan hei kan in rail ball dan engma tun thlegin har san om lo wa lo mom khop mai lo ome pu bi ta hun tak pe wangin chunga ka lo me ke po ka lo me vale phim thấy vết của lẩu khăn phim thấy vết cái này đây này Hano ready 1 2 3 kan la keng lang ru le ai nang jong in go Hano 1 2 3 Atro